Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha uphakela umthakathi njengoba eveza indaba ezingekho zinhle ngazo-ke iziningo azitholayo-ke esatshiswa yizona-ke izinkabi-ke futhi-ke ezisho zithi-ke wena-ke la ukhona-ke siyakubona futhi-ke ume-ke endaweni ethile. So uma ngaba-ke ungakuyeke-ke lokho kwenzayo-ke impela-ke uphuthu-ke engingazi ukuthi-ke seliyavushwa khona phaka Steve bafake-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela baniqale ngenibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi nje uma usaqala ngona yona i-channel ake wenze kulungele uciphize subscribe nayo notification bell cause thola zonke izindaba ezishayo nazo-ke zi-3 nayo. Hayi-ke ingane zawethu impela sibona lapha uphakela umthakathi-ke veza-ke izindaba-ke ezingekho zinhle-ke neze nezihle-ke impela-ke zimvelela nje bekhala ngokuthi-ke wathola-ke enye-ke yama-calls-ke yayimtshela ukuthi hey impela-ke wena-ke ndoda ngoba-ke ingazi ukuthi-ke awuzwa ekudala-ke sathi-ke hlukana-ke nayo lento-ke ye-mash and mash buka-ke manje-ke esikubhekile futhi-ke la khona-ke siyakubona wena-ke usendaweni-ke ethize kodwa-ke makuthi uyaqhubeka-ke nakho lokhu kwenzayo hayi impela-ke uphuthu kaSteve liyavushwa kuwena kanti-ke wengane zawethu impela uphala umthakathi uthi-ke yize-ke noba kunjalo ngoba-ke yena uyazi ukuthi-ke into-ke ayilulayo-ke ilona-ke ilizwe njengoba-ke abantu-ke sebelokhu bemsabisa bethi-ke akayeke ukuthi-ke abe yingxenye-ke ye-mash and mash-ke elwisana-ke nabo abantu bokuthi-ke yabona-ke lokho-ke egogo-ke ezola ngoba-ke into yena-ke ayifunayo ukuthi leli ziko elilunge futhi-ke nazo izizukulwane zikwazi-ke ezithole phela-ke izithelo-ke zalo-ke lelizwe bafethu impela kusho njalo phana kuphatha umthakathi-ke veza-ke izindaba-ke ezingekho zinhle neze-ke abantu-ke belokhu bemsabisa-ke engayo-ke impilo yakhe-ke befuna ukuthi-ke ahlehle phela lo mbhekisho olwisana-ke nabo bantu-ke bokufika-ke abangenawo-ke amaphepha khona lana-ke emzansi. Hayi-ke wengane zawethu impela thina-ke sembozo sithi MTV bafethu sithi nje ake nisivumele-ke hlabe phasi ngadolo sithi qushe idibane yona ividiyo elandelayo.